ezemfundo. So it benefit umbuzo wakhe wezulu. Bonke abantu la eSoswede bebela abafulani. Umbuzo wezulu. Yazwa ngisho. Kuyini ke lo mbuzo wezulu? Qale phansi phela ngineze bona. Umbuzo wezulu uphila kahle ekhaya kube khona ukuthula kuphi emzini wakho.
siyabonga abakhokheli, siyabonga obaba zonke, othisha bama-Sunday school, ukwenza lo msebenzi uNkulunkulu, obaba anibusise sezwana